Keluarga sadaya rengser tua tireng-rengan cuta muda urang kawitan ieu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, wabil taufiq wal hidayah. Kapairan Bapak RT, Bapak RW, aparatur pemerintahan desa anu kusim kuring dipihormat, kapairan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh tani, tokoh pendidikan,